Hello guys. Tunina video khat kon bol dia. Mai kha bang ya mi chi le hai Delta registration Delta sign up boarding dan. Thei nai lo leng yom dia tampi. Wai jakina bol dan kong hil dia. Hai video tung ton ina. Tun ya a link se lo a leng Play Store direct a Delta kim che download thi a hi le leng. Hai kha a link a kong lu dia. Link a kalu le ya Google Play pen Google Play get in on Google Play pen na load dia ken ka download hit hi ja ka kha open cha ki kalin chen no kha download na lo din hi ja ko kha install ki chi di he Delta kim pen install de hi ken kha install kin ka cha kong open na cha open din ya bula kha India region kha in country kha India in ko dia MSD na ya na phone number hey kha poi mo pen kha phone number a hiya phone number kha Aadhaar card a killing Aadhaar card to ina la khiam ke driving license to ina la khiam asingai loading ke la boy ngai lo te kha izat ngai hiya bang ja khem ichi le password security code chi khong om se lon chin hai Delta kha phone number hi top me ya poi mo wai ja ka phone number kha alo thei lo a safe a secure pen pia ngai ne khon gen jak lenga mining masa anam sa bitcoin ai kele ethereum pi satoshi core ichi dekha anaki mining kha mi tampin ana mining wai chu asang ana mining khema alew KYC bol di huna kha cha KYC tampi inana upload khalawin chin ahun kipia kha khathiam khat hunna kipia in chen hoya KYC fill up man lo te kha fake account na kisim sak asang in points coins mine khizo le azat na be suak hileleng why mining te to hei Delta ki pat lo na kha hei KYC piak nang hun chi limit om lo ma why je ka kha ya dinga mi naw tang chidam bang ma survivable pe khollo ekelevable meng khollo te dia kha hoi ilwa bol the ilwat hi tun he India banai pai dia process kha India ko iding hi phone number kha kachi ma phone number izat pen a secure pen kha izat de depend hai ko dia ken he ka phone number kong ko dia 7 ye hita hiya to next step ya next step I load dia ya referral DID kha koi la di ha chi le ya dia 08553 hai referral code mo ha to maluma pen hai pen get load dia hi tune referral DID ka get load khina hey referral DID hey pen hi ke referral la hi mo hey pen ma ana jang lew chin hi le team khat ke downline di downline ding upline ding chi ko dia no na ka downline hi mai diwa hi le kha e khan upline wa dia pangkhom di
ko kia panazong points mudi no panazong points mudi cha ki mining to de ya mo he pen 0853 BQKK4 UP3 he pen referral DID he pen get load di here he get load kit chain ha no ya nickname nickname ken kamin kasat depend pen no zong na min nazat depend pen no tun he ken he thanga kong chi da imin zat ding kha he king he get le he thanga tun he next step mo he next step no dia tun he na thai de kha DSMS verification na lu non dia ya DSMS verification na lu din he get pen make di wai changa mi tampi boy na kha he kha ya global zong select the hi ma ye SMS verification lu na kha mainnet ne ngai balance ne ngai sima data ne ngai hi tun ha India tripod dia India pen tripod dia ya number khat pe chu select the hi tun hi khat kong select dia SMS verification version na dekha wai next step a email non dia next step me ki chang he copy depend he copy om de he copy me kon la na thai diu khat na kha India ki ko he hoi je ka SMS ki janga hi global nazar kha ko he WhatsApp ngai de ye pe na WhatsApp e pe na ngai de ya in global ki ko khalo India ki jang kha cha he SMS pen he pe na e jang dia tun he ya na mu mo he message san de pen me liu chin confirm de tun he message ki pai cha message e pe na lo ngai de e gel ngai lo he ki type sa ma tun he version mai ding ki send khin ta direct a back loading ha back mai le ta ni ve hem khat back mai le chin yam non de ha top na I have send verification string next step happen click de confirm nga clear chin tun verification successful ki chi mo to kha ki zo in chin delta direct ang kilut de ya tun ya 24 hours abe cha no na valut chaw ha he chidan ma om ding ya circle ya white circle pen he pen kha na make di why zo ya mind pen na make zen de he ya hi mai hi hak sa hat lo he 0 apana 24 ki khana mu diwa he cha he kha 24 hours en sa ka hi he back ne pen chang pai 24 hours abe changa delta valut din hoi dena kamek white circle pen hoi pen me din mind pen me non de ime khit iman khit net off lang jong khok no no yo wai da ni me